eka madamu lamanene ndza mperisa hinkwerhu a langiseni maxelo eka madamu ya siku ra namuntlha mpfula yi karhi ya mahlweni loko hi langutisa henhleni ka tiko hinkwaro loko hi langutisele dzongeni yi ri na mpimo wa 80% 30% loko hi langutisele ehlangutini ra le vupela-dyambu kambe hi xaximene le xikarhi ka tiko 80 xikan'we na 60% kambe yi ri na 30% loko hi fika kona le a ri hlangutini ra le vuxeni kambe yi karhi ya mahlweni siku ra mundzuku 60% le vuxeni xikan'we na le dzongeni yi karhi xaximela 80% kambe hi tsundzuka leswaku ku na tindhawu tin'wana la nga na mpimo 80% kumbe 30% hi kombela vanhu mi tilemukise endhawini tete kambe madyambu ya namuntlha ku na swilemukiso swa mpfula leyi nga ta yi ri na tilo ri karhi ri dzinda swinene loko hi langutisele n'walungwini xikan'we na le vupela-dyambu kambe henhleni ka xifundza xa Western Cape ku ri na nkhukhulu wa mati lowu nga ta wu ri kona hi kombela vanhu hinkwavo va hlayiseka wu karhi wu ya mahlweni le dzongeni loko hi langutisa siku ra mundzuku nkhukhulu wa mati wu ri kona kambe mpfula ya tilo ri karhi ri dzinda swinene le hlangutini ra le dzongeni hi kombela vanhu mi tihlayisi kambe ku ri na magandlati lama nga ta ma kurile hi matimba lamakulu hi kombela vanhu hinkwavo mi tihlayisi endhawini teto kambe loko hi langutisa maxelo ku ya xifundza hi sungula hi fundza Gauteng ku ta ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza xa hinkwaxo kambe Vereeniging yi karhi yi kufumela ka 26 wa degree Pitori na yona yi ri ka 27 wa degree loko hi fika a Limpopo hi tsundzuka leswaku ku ta karhi ku kufumela Polokwane yi ri ka 30 wa degree Lephalale yi ri ka 34 kambe hi tsundzuka loko hi langutisa le a rihlangutini ra le vuxeni 233 loko hi fika kona a Giyani ka Mavalani yi ri ka 37 wa degree kambe hi tsundzuka leswaku xifundzeni hinkwaxo ku ta ku ri na mpfula hi kombela vanhu mi tihlayisa kona na le Mpumalanga ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza lexa hinkwaxo karhi ku hisa Sekhukhuzela 36 wa degree Lydenburg 25 loko hi fika Ermelo yi ri ka 24 wa degree eKwaZulu-Natal mpfula yi karhi angarhela kambe Ladysmith yi kufumela ka 28 wa degree Durban yona yi ri ka 27 wa degree kambe mpfula yi angarhela xifundza xa Eastern Cape karhi ku kufumela Malitswa yi ri 27 wa degree East London 24 loko hi fika Makhanda yi horile ka 23 wa degree kambe ku ri na mpfula eWestern Cape ku karhi ku kufumela Clan William yi ri ka 29 loko hi langutisa Cape Town 23 hi famba na rihlanguti Mossel Bay yi horile eka 21 wa degree loko hi fika Northern Cape ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza xa kambe karhi ku kufumela Upington yi ri ka 29 wa degree Sutherland le dzongeni yi horile eka 21 wa degree loko hi fika kona Free State mpfula yi karhi angarhela ehenhleni ka xifundza hinkwaxo kambe karhi ku kufumela Bloemfontein yi ri ka 29 Frankfurt 27 loko hi fika Sasolburg yi ri ka 27 wa degree eNorth West na kona mpfula yi karhi angarhela ehenhleni ka xifundza hinkwaxo kambe Rustenburg yi ri ka 27 wa degree karhi ku kufumela Ottosdal 27 Mahikeng yi ri ka 28 loko hi fika Tosca le vupela-dyambu yi ri ka 31 wa degree ka vulawuri ra mina ri helela kwalano a ku ri maxelo hlayisekani.